Ni kadika Batesi TV. Bat pidang pet ya kajing ya keren markmat bat kikirtong. Ngai kublai pi baro ipat ba pet ya ni program jungi kajing ya keren bat kikirtong kiban sekun akan election amli ajar apply. Bat ngamta ngidon ya waini kertong balik si baro pi itu ubla de nong mi kmat ubla kamrim ubla kamslem maksan pertai kata iba piti saukmi. Ipet yang sumba pi ba sakani ka program jungi bat ngingit skam ba da kani jinga kran bat pi da se kan long jingon toy nam ta ki pat ba ki ban sajit shen economic mat jungi ha kan election ka ban salong da se ha bunai ba ar ne te ha kan ka por ngin sedang ki jinga kran tak ba pin kan ma ba pi dai unong mi kmat ba mi kmat ya mulai na du usnam khat khandai spa khandai popra bat nang ta pila syajid yang usnam ar hajar lai but hakani election aja khat praru pat ba semulai la ji fi te hak bene kong election pi job nakaseng UDP hadin nang ta pi job nakaseng MDP but how ni aja khat pra but pi job nakaseng congress handrai mata kaji pun kra fi kalong ban yakun nakaseng UDP ka ka daw se ba panlong fi panelia nakaseng UDP Teto kalau kong ni siap hi ka ngasko ba kadi ka benda jong ba ko breaker pang dang ya ubat isi channel bala benbet kerpang ni ke program ke jingkan nak leng jong ba nak leng jong bat isi channel dengan skam nak leng jong ki pai ba jong ka jelahi bro ka wei kom ba long benda ngilaya berkrek election pada skam mission nak leng jong ka election commission concern notify ya ka sngi lanu ba ya nak leng jong ka long ngit thama ya ki MLA jong ka meklahi bro ka wei Itu habadi bagi election nak leng jong kebawang nalai pi lakam Islam ba tenamar ba hajing syai kani kam ashwa jong ka soban pengkrek kalong ya kani election nak leng jong lawan apa nak background ko ni ki lamdong kum social worker student leader kumurang ba snong mat ko bun ki activities ka ban nak leng jong lai don benda aus nam dia kan despa kan bu pra daga jingku da stage me jong bleng la sajit ko memeli arjalai kum tu telagap sipor namar bagi pai ba ki ko anjing la arja kat sau ngala job kum MDC daga parti jong khanam arja ka pram naga leng jong ka long ba ngalai kun ya ka election meli naga sen kongres man menta bade arja uni arpu lai ngala pengkre menta naga leng jong ka ya ka parti me kun naga sen UDP pi ke jing pengkre menta naga leng jong ka sen UDP kalong kham ta be ka balong abang la bishar pe bha namar ba presung thu kalong ka mulai konsi ka dewi ni constituency la bodong wa kalong 100% ki khasi paka ti hang tai la bodong hang tai ka konsi ka di ba la bodong ba ki bri baro hi di bri i jab bri la ki long kami la ki long khapa la ki samla ba ki i jab bri ki sang bubun ki sang bhalang na te ka jakahin abang majority hing te ka jakah Dengan ladon menung ham tabe unusnem ukat para kum tu lejap kongres atau me parti kongres pada banda kali ngejung ba ngala bishar bah nama pendepej bah unusnem arja kat para hadu unusnem kinuki arpo wei ngala ni kedu hadu arpo an kedu sipun ki isu ki bakta ke jabri hi barok wei lagade banda long haka bedai bari LP lani ka jing kiu ka slep kalong jong ki minari na sabar lani mata ki babon ki isu ke bangi ka do nak leng jong ka jing pat jong ka long bat ka i ka long bangi ka do sibon te kham ta me phi sung thu hang tai mo la jing bo ngam ne ki babon ki briu i jam riu te isu ja briu mi nang tai lag ri tham motor ni ba ka isu nang tai te bangala pe ba ka long nak leng jong ka long ba ngala perkhat kan long ka ba nam da jonga kan long bangan ne bagi national party pi ki national party ki don la ka jong ideology maka ideology ka jong ki ka long kan national interest te kam dei kam ta ka long indigenous interest banong nam ta ka ja beriu ki ba ka ta ka question ka marais te ngala perkhat bahana ta daw na ka leng jonga bangan suk kana bangan pila sung thu ai na ka port bor sans dem of the assembly ngala ries ba issue jong ja beriu tinggal ries ba ka issue kom ka kerpang tai pa hadin ang ta pedeng la pej
kan khamha nang yang junga kan long bangan don sya ka UDP da pi ong la kom no ru mata sa yak sya UDP pa pisu ang ni hang ni nang yang jungi hi ka ba khambon hi ki amli ki de gi brio ko jungi ba khambon la ban dina da fact mata hang ni don khasi tong ni don ko long mata ngi don ki tangi me khat tan pa khasi jen pia ngi don ni ban tan ka down long ta khot anda ka dengan ngal apa bah ka UDP hi don hi di saf kono nam ta ka je brio isu bre meri hi ngapai nak dengan joki ke long beri serius den ta daw la pelong yang ka long ba ka bah ka ba mundu arpor pula nak dengan junga ka long banjit dia ka seng UDP kadang bagi ka isu ke beri je benrio isu je benrio ka long nak dengan junga ka long iyo ka long nak dengan junga ka long banris ya ka boys apo assembly ba chabar kumong mene pe kumong ki NGOs ding hila ka ki SU FKGP HYC ki hito HNF baru ka isem kalang ngai ang tay mata dan nak juga kadi kemana nganga di the voice of people ban keren dang bata kerja beri baru kau ita bi important juga ba ngarai kalau ban kon jangan ni kesyon dak stang UDP nama balen nama ngasto ke UDP kadon hi kadon ke jikli nam kerja beri baru kau ti hakini ki sansnem ta kidan bun ki jinga ki ba ka penong ye ki ba bikin mi sukmat ye ki Pasya Sorkar. Dia aku makalong mentah akan di Sorkar NDA ke NPP bat ke UDP kita ki bahmat ki bak yang begini hiju kisang marba kita maki di alam di Sorkar. Dia kita bun ki parti relum ku maong fin mar maong lai te ketika konstitusi ba ia cat beri pian bun ki parti relum. Te ka daw ba penlong pi menjit tam ki UDP kena pedeng sing relum. Pi ko ba khamusan nak lengan juga apa pi ka we ke long mangana nak lengan juga apa perkhat ba pikan nukan bah nak kalian jonga kan do pengin mandrung sia ka parti rudong ka kham he nambar kum bakalong matahi to kini kum bakalong mata ki ngi i kalong ba ki wi sing rudom kai ka i kalong sapoi ka por bakin jana dei ka UDP hi de ka UDP hi ka do ka wi na ki seng ka ban so kan kanang kiu to war hojar ja ka pra ka la kiu ban skam menta kalong andal rung mangi kon mangi na ka UDP ngi skam kanang kiu de bakham kusan lo tapi sungtu menta ka bakham kusan nagaleng man boys ya kinunu issue ke beri jong state interest lani menta interest interest ada jong jela jingi don kam menta political party ka bahe ka bakham he par ka bakham khlan tengala i menta nagaleng regional party na i baga UDP ka de ka regional party ka bakham khlan kam he par haju ka poro ngalap nong kidon kidon ki brio ki balong responsible ba kidon ki brio ki haju ka po ki lida ki don ka vision na ka bata jong interest jong jela hi bra ko Wala po ko UDP kung makalong matahangi kinan buwan kinong yalam. But napdeng kita kinong yalam ki bagbuwan day. Yan ule sefi yo fi bag ubakam ibit balong chief minister. Pi ban ka benda ka to ka wi ka silong ka suthu ka long benda ka leng jong siptip ya pi ka benda ka leng jong hi ka long shen ha ka ni sngi mata. Ha ka ni sngi mata na ka leng jong sa jon no UDP. Is jon UDP ko mo long mata. Pi ha bidei ba ka bat ka ni ka benda long ha ka ni sngi mata. Hagen is ngi abang nak juga keren nabata ki function ba PR keren ki brio ki ba comments yang ba pedi sok me phir bidan ba UDP ba NP ka long ka ju in hap so thu kan ni ka long ban nak le jong am parung te ngam parung bat ka UDP to haju ko por nak le jong ha ki opinion sarkar ngap so thu ba kan ni nga saus nem siteng gelu nga saus nem along saus nem tam adon mga along ridon ngalong ko option ship badan sa leng kongres to dia menang do temu kol tu gelai phet no nak leng jongki harul gelai phet no sa TMC ngi sasan hadang ta padang jongi su ba kampoi la ka jong tu ngi le ngi along syukasian sibet kalong tang nabar ngi syukasian ta nabar ka singa hang ni su ba ki briu jongi ki hap su ba ba sama jongi ha ba comments ban ang ba ban ba peti sok ni long sarkar pi kata ka bakala habang sarkar mata fi su mata ka part of decision making ngam dan mata ka part of decision making ngamdi menta minister ngamdi kam minister apo kabinet ngamla ban syong dong ngi jingkersian jingin bo ka jingkersian jingin bar menta ka sarkar ka long tang da galeng jingin benda ka wi ka long menta harang bagi kam ku jam apo konstitusi ikam ku jam ka roi ka par konstitusi long ngi yo benta lang kata ka di kamu kesan ka de kata ka banda galeng juga ngirung ber si UDP sa ka long ban kersian de so ka jingkersian ni barung ngi kersian de so ka da konstitusi ka ni yo benta lem hai bubun ka long ki ka roi ka par Jangin ya pai
shak sarkar bale ye hakapor balon chief minister Dr. Mukul ro kijeki kidan hakapor lon chief minister jong ukanrat mantar kijeki kidan kijeki kimja ti habafi yenu jore kini artali sarkar jong Mukul sarkar jong konrat pi kedik sarkar jong no ba kham biang kata performance contoh pihak badi hi dan ong ban nak liang jongi ka long bangin ngin judge banta ka long kai ka sarkar ka ba rab long sarkar ka ba khambiang la ka ding sarkar jong tamkul ni ka sarkar jong kondat sangma di nembar ba kai bangadon dangam kai ka bangadon nak liang juga ada marap hisu tu ka long ngila don long lai don lang ha ka banta long ngidon kum nu ikban abang ipe hi ka ba abang ipe hi nak liang ka jonga ka long ba to ka jing pher ka dan tempat kali kajing pian do tamukul ula khamlon experience bantakil kalong ya ki babon issue ki bade ki ba pyong phi mene bujing ki ban khap su thu ngap su na kadang jungi bak India ka di demokrasi apa hapo ka sen syar pai ba kalong ba nu don hok bane ki don kam kalong in democratic form ba khap la bane ki ro sedang ba khap ba kwa ki ya ki ba in democratic way rong la i jong do tamukul kum to la ka udan ka jong kapenta ban na ka jong kapenta ka long ban aron ya ka soka ba ka administration tapi pai yo na ka liang jong kondat sang maru udan la ka jong kapenta hi ka long ka la ka jong kapenta ban ron ya ka administration de kai ka nga ka i ka i na ka liang ka jong hi long ngi kren pa de interest jong jela dong chim bitang gawe ka long abangi pej ka sarkar tamukul ka long kum to do kondat sang maru ka long kum to ngalap nong pindah kali yang joki giwan mata ka background ngalap nong ban boleh nak juk mata ka kur ka jan te kam don jik pher na ban ngak nong board kini barong hi politician ngi thoi phi ki ngalap song ki high five politician do tamukul baru kondat sama ki yang ngalap nong ki high five politician kabang ong high five politician pistu kini mata ka long they are not bother for the state, they are not bother for the people. Kad benda jongki bila suruh kini mata kalong bah, sto kalong sipor mata kalong kalau silong keke bagi le kalong tang formality. Pinapej bah potong mukul pinapej bah ka record mukul kalau khambon kebun kapor kalong podli bah khambon si abron. Dengi pej uni mata kalong uni ko ju mata uni ro khambon bah khambon podli bah khambon si abron. Kini dong kini kilong high five pollution. Kemdi gibriu ki belong ki berkhat na kabanda ka overall interest jong jelahi berakoi. Ada ka jarang khat pementa atau kini ngau berongut ki dan ka qualification ka background ka qualification ka biang. Qualification ka biang na ka lang joki kalong ba kila ban kren kila ban sedang berkhot yawen. Kalong ko biang nek ai ka bangi na ka lang jong kalong danot border for the state. Pi din na ka daw kalong ba ka mekhalia ka molong mata ka na bangi sa din. San post nem kala ya jong jelahi berakoi. Kalau nak lihat jing sadin, mar benda kalau jing kimlong serius benda. Kimlong serius lagi lang kena ngipet kelong nak benda jong pai bahi berakoi. Ngilong kejelah kebadan dok lapusan lagi long song senong hang dia. Angga sol dah kejar kat benda luar fisik tu benda ke development ke benda ke roi ke par jong jelah ke song hagi ke head of the state ke song hagi minister. Dan nak jong kini benda kita ke policy berbiang. Ka policy ka biang kalau borak nak kebantan jong jelahi beroi langi pei kham tam ya ka jinge jong ki khon samla jing akam ka jam ka bela ka de kam ka jam ka bela ka sing aga babun langi pei mana ka babun ki kam ka jam ka spa ka jinge sudah boleh ka jinge sudah kam don kata ka policy ka biang ka policy biang la bang ka mini powder ka long sincere ban wing mata ya ka jinge jong samla jingi ka kam ka jam ngi ka development jingi kalau bisco pe ko bolong batahi ngasos nei bah ka jelah kajing sos nei ka jong ajna kalong san post nem ngena pe papli kalong lap dong dai ka preng jingi na preng ki not is state kalong ka sai ba kham sadin ka jong im mabli na bar ko bolong patang don ei ngila shu kalong ngi shu trip tangi ju pada penhek surak sina surak tanda ai ai wa ai ne ka tai policy gi long rap kum to kam don babiang mabli na bar nak lang ju ki hinga ong bar nak lang ju hang i bai kam don ji ka phiar plang kinian teng community ka long da snai uble kabar khoi phi hang ni so thu bang ni man ta ka dong ba ha pa dong kam dong da snai uble ka no ra ma dai ka jingkala ngi ka jingkala ka ba ngi community ka long ka jingkala ka long kham tam nong lam bari community hi ko bolong mata hi na ka lang ji pai ba jong jela ki kwa ti hang ni kan tin bo shi minister bo long hi uran wodi khasi
kata kan long ka ja ka jingkwa ka long ka jingkwa jong pa bahi bar mri tang benta tang kasi de tia ba kasi wad garu mri tang kwa kasi babre mar festu ka je ber kasi jong ni ong komno ro ka jing tip lem ka jing skulem nang don kata pi ka jing tip kata ka mesim tip lem ka mesim skulem maka mesim ka masih ono ka don hi ka mesim banting yo blai de mangai pe ini ki mangai pe ini kim don bata ka mesim ka lon chakri nam ta jelahi bar ko Kani ka jing perta ban long chief minister khasi kadai ka jing perta man ka election je hato kada ko jing bom yo long chief minister jo khasi kadai nomor ba kiseng rilum kim yo jing bun pan nomor kino yalam kini yalam long chief minister hagini kisem la dep ki degi no yalam ne kiseng national party kiseng he hato few ba kada ko de ba kiseng rilum kim yo ai ka bor yalam ni sarkar pi ka kata kalau nong kawin ni dau nang de phi na blen mar ba na ka leng jong ke party ke bio ka long ka majority da ka por kongres ki majority kita don lupa nong to mokol ba ki be ka NDP ka yo majority ta ka dau tiga kata ka de kawin ni dau ka mana ka leng kawin ni dau ka mana ka leng jong ka long ba ang imi option sa na kasi tengah ngasko ka long bau arpo udah sudah beresin arpo pulai ngasko bana leng jong nakaliang jongi kalong ba hi ko matak basa ngim de ban ya ban rush than ko bolong bos kata kalong ban nakaliang jongi kalong la rush palan mas ndap nyobot na mas tu sakar la kalong bala ngila mare kerki ba le ban ai support kini kata so bala de ka por da jar khat i bam yo ka majority ko mabiang dam don hi ban nakaliang jol party hi kalong ban ya trai ka wei ban ya so jibut ka so kalong dong ka por kalong ban ka bahap so opposition mablik na bang ban boys kambha nam tak interest kalong jong jelahi barokawe namar phis ngthu kalong to na kaleng jingi ha por bang hidan mo aunu arja aja ka prado adu arpo way bang don baka kongres kin nang linga aris bah bun isu ki bade jong jelah par ngasong no le UDP se bang dengan tim ada kan dun nahi sai blay to UDP kan wan ka bor bang klenti ki wiru par ngasong no jar khat bang kaleng jingi kalong bang ilong rang ba kena orang bak kama beli nama i kampoi bila kat ni ko malong benda bagi pai ba jong jela pi ong pai ba jong jela hi baro ki nong song snong jong jela hi baro koi kim kwa mata baka yuri baka NPP ko biang ka bor bar kim kwa baka NPP kan di sarkar par ngang ong tin ko po mata kat ni mata long balang pai ba ka long baki mon siuk NPP dan nang leng jingi ka long bang dang ainar NPP kata ka pemlalang Tanda ka jarak ba mata ong baduna ka habang isong position ya menteri lang mag NPP kata kalong piso kata ka personal opinion di ba syong baro hi ka syong hapo ka party kan rai kam do hendreng ong da ka jakat kan ni mata kan ni nge kedo kuti party bro ye kedo kuti mata NPP haban kedo kuti mar kambiang tanda kan ni kuti kan ni ka jing isi pai ba kadang-kadang le jing galong ngendang sum kersum lang temong ngendang personal ke di hakani ka jing yalap election ka jing pen chai ju gini party sing pai ba ne ka seng NPP dai ka ju kam ya de maka ta ka seng ka banut ken ban ta iti issue ki ba dan menu banut rafi ong ki ILP rafi ong ka tem motor bat kiwe pat ki issue tapi dan ayu ban ong ngor ni ya ka benda toh tiga benda ka bas min important ka long pemerintah ba kami ni important ka long bagi leader jungi ka don kami ka wisdom but ka knowledge but intelligence tiba pidon ke wisdom pidon ke knowledge pidon intelligence kalau ya kanu issue dan nu ka kam phil kana nak le phil ban takil mabli pidon lo don pak intelligence dan toh ngalap no gini ka bedi berkani ke belum mentah nak dengan pi toh au chim nasta ro to ngim la ka benda de fact udon ke intelligence don ke wisdom knowledge udon tadau ta ka ni ta lagi di chim no pujana ke motor to posang ka ni persang ke motor ban takil Pikai ke bangai ina kalian juga kalau bagi persiang kau mana kalian juga NDP ke sarkar NDP ke kuat weng mentai weng dok temotor tu kerja kamu sih kerja kamu. Dekai bagi kalian juga pada yang kesilong tu kalau kalian juga macam papri bagi lah kata ini isu bagi kuat settling issue. Dia kata sincerity kemudian. Pihak pisau tu mentah ada kerja apa sincerity. Pindah kalian juga sarkar ada menua lah menweng. Dengan benda ke besar nak sarkar tu kong sarkar la khot nya keren kwa ban weng
Nakaliang jong itu harjan kali support court. Dekat cing syara government kan mentah government kalau serius kadi berapi Supreme Court. Boleh government kan Supreme Court, boleh government ka suka bantuan takil bentang tahang ni tahang lawa court. Ada boleh Supreme Court. Maka ketika jika aku belum bertahi ketika beliau song tu dik illegal dik beliau tu. Lonang tak stok tu gidi government 7. Abalakut ke port mina. Dek ai bang i mga kalong bandang kalong kalong tang ban siang komiti employee sino aba ngabdong kadang ong bas new kham tam na kaliang jon di sim dasar ong ba na kaliang sarkar don di sarkar katmu ko mon pensna man kan pensna matai ki flat na gaman tajung gitu ki thak ki kham motor song ni lang sarkar khet jaga kan ai kam jam kalau on nonsense pi bom don kam non di ngam su kalau menang sing di sim minister ngam suk ai bom mot yang ni kalong pan pau kalong ka ngalaban ong kajing kajing telot Bamdon kita lihat leadership kita bang, kamu kesana baru dah kita kam ke leadership quality. Abang leadership quality ka kontrol, pika dominate na baru kalau komplain jo pika decision pika bandar dong sedang. Kabar bang nak kalian jingin kita ikan ke LP, toh nak kalian sarkar orang ngikloy kalau mau jaga LP banyak keren. Ora apa house, pas ke house, leadership Delhi, kedua Union Home Minister. Kita pendem. Maka nanolong tak pada kam dan pada nak juga mengkandang pursue kan kam. From time to time pursue bani kedua Prime Minister Union Home Minister kam ke sincerity. Telah proof bahkan ke sarkar kam don sincerity nam tak LP kadang agak sengi bu Prime Minister one shilong. Agak sengi Union Home Minister one shilong apa hang tai meeting populo dalam Minister kom kan ke LP. Kalau for the last 2 months back one CEO Prime Minister ni not even words have been raised by the but nak dia musim san pa bagi belum sincere pi kata ada koi pi ken pada isu do yang auto ke border ya ke border nak yang ke border isu di tamangi ba kata am ke border ande kem long basu ke basko pi ke bantah ke basa kalong ha ba hiu tu kan ni ke border isu kalong very sensitive kalong very complex nomor hang ni kata matai ke sentiment jeng ki brio pi so tu made ke jaka jeng pi wan chang ha jaka jeng pi iban sya di hang ni sugila isu por kalau mandak dengan jik beri boda borok nak dengan jik kalau ki persya ke jeng penbai ke boda marblai kim su hap komno ke jaka jeng ke mekhlia mata kan dai asam kata ka di memangila iman kana parah mangitip roh itu khas ke jeng ibu komno kan le mata asam bila kata ri klaim ke omang ni nak le jeng ngila nak le jeng ke long ngila dong ka ke benefit pi onong piden ta kadau ka pelong kadin ta kadau pada pelong kalong nak le jeng ki nak di pai ba kalong bandai support Supreme Court Bani High Court mereka asli order. Supreme Court kong tong is biang la hol ye ni temporary. Tik mut ke long mon mata wat nang leng pada lagi pai ba mata gi hon ni mbek mata pu sam kem dei cepo High Court. High Court kan men tebin kan sange syai kan ni. Bar kum jur nak kaliang sokar to kali Supreme Court. Kong temper la hol syai sepor. Ti hang ni ka i mang i nak kaliang jong ahi. Kam nak kaliang sokar hi ngapa ba kam don mata kalong kata kam don kalong sincere kan ni. Pika bas ngong lingwa kalau bakran kalau seranda baru asanda berkah jaga kapita asanda syasam tinggi minum lap priang pingi lakan mulu minum lap priang nak liang jengi ngau utang kan digawai kalabha belong satisco apong gidon gib ong nak liang minister satisco syabdeng no pois kendo kata kalabha bar pois no ya ka bandu ya ka jaga kapita jengi pika mengi leader hapan sotu ba mengi leader kalau ke bentah balong leader no ngalam balong chief minister deputy chief minister ke bentang ya apa ya kan interest jong pai ba ngiang hang ni nam te ba somle nam ka jono de ka sungsi kalau ma kiso ba kan ka personal property jong ngin le ka uman de ngang ngi ka ko mo ma pi men ya kini ka ong tong tang kan ni ka ba la ba ni de ka sungul ngo kalau bon ke isu long hanging in the air empoi ka bo silor empoi support empoi mable nam kata sincerity Pilih kan isu mata habade bagi isu kum kan ilai pas sosial na house. Kakasi auto society ru daga pos kali po Delhi. Ban budin man padung mata ya ketin khasi bergaru hapo ka Israel Constitution of India. Ande kalau ka ibas ngosi empoi. Beri empoi kadau kalau mata kali yang jong sarkar kam long sinsia pine kan ni kam mdai tang ni ka kam ka sarkar tu mukul kam long sinsia. Bila ngi day ben yo ang syahang tu kapor iban perung ya ka khasi bergaru lagu ini Constitution of India kalau ngi kapor temukul hang ni po shelo hapo mekhlia ka don ka sarkar kongres hapo Delhi kongres to mun sing ba prime minister de ka bentak basa balik mla ban ki mata pada mal ki ju ada benderan pinata dang oi pi men ka ba mga lakan pi men openg kapor temukul umlong sensia kini di high five politician they are not border for the state ngi to be kini ju
Tadang lagi long interest mentah haji hatu kopor. Boleh hatu kopor me padahal jar khat mentah tu udah mukul long lidah jo hati mesti. Ya kan sipang LP boleh kopor ju periang. Dia boleh mentah besar pot u mekani udah temuan sing. Piang ni tak kedau ka benda besar hi kalau benda ka besar. Kalau benda kalian jong pai ba jong jelahi ber koi. Kalau dan kaman pai sia ka sang UDP. Padahal ada UDP. Parang scam kalau benda kalian jong hi ngi scam nginum ailat. Nginum ailat nak kalian jong hi kalau ba macam ban hangi ni air ngin push back ya kan issue. Hoi ka de central subject. Padahal kalian jong hi ka from time to time kalau bangila adam kam kalau bangin ngin voice ya kan issue apa dari har ko mo bakar pang kana boleh bangin yo ka jing dawa. Kapre jong ta je bre jong. Tapi ya pai kan dia terspang kakam no yalam deh. Nanti nepo rilum garu ki orang ba ki pai ba ki bot no yalam. Kan bah ni rilum pasti jungi ki bon pelat ki no yalam. Haduk bagi pai ba ki kolmar ban bot. Tadai dah kata kada ba kasian jing ya ni jadi bre jungi ban sai no yalam ni ban bat kum chief minister nomor kadan je ni. Dan kata ka jing ong. Tapi dan ayu. Pi ang bedeng ang suka kai ka bagi manga ka long ba ka banga mene ka ngachoi pai ba pen ama bon politician. Boleh lajit dengan asyik ni kakam ban syakri nam tak pai ba. Di kakam juga hi kalong ya persang hi kalong thik nam tak pai ba. Kam dan ban boleh business ban tang dengan juga persang bai thik kalong 100% nam tak pai ba. Kai bengi mengana kalian juga pi ka jing pher kalong ba kiong ba to. Khasi jongi kalong bon we kini bakul ban lidar. Kabau garu pade kalong kalong selajit semajit tomukul di konrad pi ka jing pher kalong ni. Kai bangi mana kalian juga ka bubun kinong ilam jongi ki bubun nong ilam jongi kalong ano hadin ondala rajit ki kom kinong ilam ka jing syam ra ki kwa pelong ilam ka mini potom hab ban tiker di kinong bud hab ban tiker bata kalong ya ki pai ba hab ban tiker bata konsin dong sedong pila ka jar khat be pi i kan tas jong pi ban tiker nta ki we ki pai ba hatak po kinong pleng kalong mangna kalian jongi la don matau lidar bakat lidar bertikir yang kemendak interest ke jongar interest jong konsi jong jelahi pada koi pi kata ka jing piar kiti setiap dengan copi kum dal dagal yang garu kemendak basa kalong kalong lidar kitikir ndak kibai pi kade kata pelong la pelong kalong dangi pai kalong sepo garels kalong leader kila bani kon atli konsensi ki job baik mable pi bai ba kali u lidar kalong dong lidar boleh upar khat dan jong kan dapat bakat isu. Kabahang ni pada kan copi kai kabang ina kalian juga kalau dalalong kinong dalam babun kalau nak kalian juga kalau ba kimpat pau tak interest. Dan dolong ta pada kalau nak kalian juga sebelum dalam asang ban kiar pai ba asang ban penjang pai ba asbun formality labun kini labun kitai. Di kalau ngape ba tengah apil kalau nak kalian jong kini ya ki lidah jongi ke bagan thop ngangan dengan persyang. Piang persyang ni binon kam penting interest. Apabila ting interest nak mentah kadang jeng pai ba jong konsi berjelah bagi orang pleng ni dulu dah ban penting interest nak mentah pina tak ada time you kamot pin pau ya leadership quality anu kom benar pin pau leadership quality tak ada time biara kada poi kapor benar pi long leader pai ba kan GDP kum nong elam boleh kum kalau mentah pi pai ba ka BJP habis pi boro ki pai syok mentah ki pai syok ndam modi boleh upani leadership quality Chip quality kemudian juga upani ke quality. In the meantime, take care nak kepada party, take care nak the condition as a whole. Pian ni kipas juga. Pian nak kadau ke habal dong ni lam haban take care ikai. Dia kumba kalau nggak syukur kumba lo mata apa mau nggak syukur pemulai tu sejak ada sepak ni orang hadu mentah. Dan hadu mentah nak kalian kejong haru. Satu beli kipai bagi pai. To kalau dong kabli kisipon kipai bagi wajing kelam. Dia belami ngala pengen dengan lami ngana mulai ngalami na mulai ngai kon we jaka ngarem disatai katam kepon do nyoja raja kana tam beli pai bag lai stop leng talai bapti sok me beli tikir pada kini bat kamu tang daun nak kalian kamu pipat dengan persiapan tikir galong pai ba konsin dong sedong pi kata ri we meni do naro tang konsi ba jo jelai ba we ka bagi pai ba jo mulai ke sok men banda kalian jo no hikmat jongi kalong bau tikir konsi para ka juga por assembly do meni ka belum lihat assembly kalau malah ke session pila ro barbar ki press ki bagi press ki saki kata isu baru jing cai beriau dia kata ke jingmen sudah mulai tak dah lak num ngap apa mulai pai bahi kita kila dan katakan benda cono kata attachment ban prem bapti submi kalau ka baya
Di kata dia kajing sau jong kita mulai wat nak liang jong aro. Hot ini pai nak semulai hot pihak keren yang mulai mah. Mulai hari ni kisni kamtam syua ke election ni. Ba imat kinum mulai kita bapa bagi yo skim. Nang tur ki yo skim mental ki yo ke MP skim ki yo. Skim sarkar se dalor ke skim jang MD ki dang yo ka gajing dan jepi banang lar kan ni ban. Ikaw isulong nga utang ni kawai kalong ba to nakaliang jong ahi kalong ba lalang mo Rosan Stem ba nak apa siya kaliang opposition. Wala kadon po lang opposition ru kalong ba ki scheme hi ibon ki scheme yo. Ibon din ma ga. Teng don ki por bang nakaliang jong kalong hapsian kalong mri kalong nakaliang ban ai publicity than. Habri ski bahe na madang ai ski bahe tamukan kitu ki minister ki laban question mata kalong ya ki chief engineer ki obsa belim ai ski mi tu papli ki so tu ngak experience di kakam aktif ketika don ki ski kami tu dengan jadi obsa ki brom na mabalik ka benda jungi de to ka na da junga la por ngala trip ha de happy ni ski mata haba lajan ki election tablan ki election na kaliang jong chief minister deputy chief minister ko pon ki ski mata ka semulai balin maka jika jing tu jong ki kalong Punjab jong kandidat Dato kamot ngamong kalong kadi bakla. Kadi benta jongki kalong bagian ice cream mil jong kantin. Kadang beli pajak kalong kadang bagi pajak kalong bagian jid kantin jongki. Tengah kasong ba ada ai ko beli. Pabli ndai ka benta basa. Ke election kadi election. Te khamtam election ko ban job election kamdi ka tang scheme. Piban job election mata kamdi tangka scheme ba kasyo kami important kalong kada ka personal relationship ke jong pi bagi pai ba. Pi ka kambola ka dikasor. Dang ni kasor pisu asor mata ki bri mata kamdi mata ki ong tang ba scheme la job election kata kamlong. Pi ka pai ka personality jong bri. Ba anang ta pade ki besa ka leadership quality jong bri. Palai nang ta pade ong pi ka mulai ka di kawin lagi konsensi ka ba menta ka ba ki babon ki dagi jong jep ki mi nang tai. Tigi kwaru menta ka long leader menta one project issue jong jep bri. Pendapat ya ka tu ko por ba siat na kaliang jong ba sefil thank you ba shi ba tu ba siat jong ba series penakan bahaw tu ko por isu na kaliang juga po assembly la boys ba bari ba sarkar kalong ka sim beleng menta beleng ya ka jim jo ba series tu ko por ngap ris po assembly mi apa assembly bang ris tu issue to kini issue dari LP ba kan ris pi kata pa ba ki so comment boleh yo leader bumi khmat ka mulai kan itu pi ka mulai ji kalong ba he san poja na tam mata voters ni ka ba he ba lang sim average mata langut mata ta sim ni voters long san poja dan ni multiply mata sim average langut si yang kalong silak san po hang ni pi silak san po tam ki ba hang ni pemulai diki kwa kalong leader should be leader ban project interest yo jap reo dengan ka persiang ba kalong benda kalong junga ban raise mata issue jong kata ka cingkwa ngalong pindah ta ko poi biang ko beli ka kwa nang UDP mang i UDP kadon mata ka jing kli na mata ka jap reo dengi ndang yang mata ka yang ngayan ka UDP par ka issue jap reo na from time to time kata ka cingkwa jamula tapi ya mata ka assessment hamula hi tapi le kumnu da ka jing khu da ka jing snai ka jong play ba jinge pa ba bio ngalong pekan mau akan dikasih buat apa hang ni bagikan bar ane kasih bagikan bar kan yo tu jo berajur ni ngalong biang MLA jo mulai konsius nam airport pulai on a new keyboard how nai march ba pidi sok me again will come back as nami of mulai consensus kata kali confident ke bangadan tu pi iya tu tang hamulai rai hakiwei consensus ru kami kajing kena ya ka sarkar ki khamtam chief minister bagi pendan kam baklai ini chief minister relief fund chief minister development scheme mai tak ba ai si kertong jok NPP bakin thit ambulance bakin sna sorok hatu PE ba molai ro kadon bagum kata kali boleh ta pi maga bade bat ka chief minister scheme ta bade chief minister scheme kalong ngalak bodong ko bang pimri to na kaleng jok bang pimen ya kalong ngalak chief minister scheme ro ai mo chief minister scheme ro kombalong mata kalong bang kandidat jong NP na mulai la syo ai be ki order jong chief minister scheme la syo la meni ai be kini to kom beling ngong komen bali pai ba jong mulai yo jman to mga mulai ka he tengah namla tamoi na so komen de ka benda basa kalong teh mulai la jan ki kan ka chief minister scheme la syo ai be kandidat jong ka
jong ka NPP langi pe pen thon khra ro kum to kum jo langi pe spon thmai kum jo mabun kum jo kamo ke bayang matan ki candidate ke bayang nak NPP kham tam ki long ki new candidate ki padon ke kalong ka kam padon ke na kal le jong ke na kal jong parti NP ke lang so gala na kal jong ki kalong ki IT ki lalu sim sau ai bedan ke sim nesta scheme pi ka bon hang ni padang ngam ka ka bang ka bang sim na overall pada haji san na kal sim nesta umni ban kam bakalai ka ni ka scheme kani ka scheme ka bala ka ban na kal jong to na kal jong aga sarkar man shwa hatu man ta jit ku jong kam boi kani kalau man pe kalong ada time of emergency pi hata emergency kalong man kal sim nesta ula ulang sim nesta ula pan kam kini de ko long mata kalong ngala brong lapno kam bakala de emergency to sibu man ta ko ka por covid to sim nesta lapan kam kini de don teng benda ki jinge kalong jong ki government ban kimio tulom waduh support kami CL haji syam betul apa syam nesta nak don ka fund yu ari ban ai sim scheme la ka de mata man hak de kum ka tulop jong noi kai no ka associate teacher dan adok teacher like we noi kai pe noi kai gitu bapli gitu la trislam yo tulop syam nak ni ai war kum ba kalong mata pe kino tre jong ka MECL jong kam ni be energy corporation limited kini pe de ki apa dong bar tulop Disember mata la ki biang kila ai mata ultimatum bla siu tulop hapo sa parang ta ni ki biang pi ka jisha nak law sim nesta nak law sim nesta ka jaka ko ya ka scheme ka bang nak lang jung la ermang limba ka bot jan ada pen kam golong ada time of need ada time of crisis pi la ka di ko de salary nak iber khoi tu nak lang jung la pen kam de ka baskul ngo jaka jong pen nak ka banta ka interest ka bade jong stin hi bro koi la perkhat benang petang dang bata jong di kandidat jong NPP de hang ni ga bor wa ha na bro ke le mresim pa golong bolong image mlong rang ba mlong rang ba kalong pi majority kalong don kam haduk di long rang ba pi kamut mata ka siong no kamut mata ta kan di jong nak le jong ka ibom kam di bende ngan le mata ka kalong image pi nga ngasko kalong benda kaleng ju haji siom di bende ga iban sam kumar ya kan nika sim da scheme da ka benda ki kan di jong je ju im na ba filang confident ba manon pai biang ko jara pulai ni dai kum kalong mata te ipomulai kortong jo NPP yo support lagi dan lain ko candidate try amar ba MH bari mili support candidate jo NPP te ba ban by the election suai dali dalam NPP hatu kadon ka jing ta er bo jo fi lam ka jing snrop lang jo ni pi kam to ka ba ma pi man ta ka lo ka de ba sha ka lo I'm very much confident again will come back as an MLA of Mulai Konsi kalong ba lo 100% kam don jibut jingwa oni matter of time gitu pi ka benda ka baar ka beri ba ka jing combine jong la ka combine jo ki de ki we ki candidate ki balai khon persyanga to aja ka perang la parem ya ba te bo la parem ba MH la parem ba ban pasem kisdon ki we ro ki bani combine lang de pi kombon mata na mabre nga i ka long benda ka lang jo kini sanggot ki bani ke semi biang abut pa sanggot kini sanggot ki bani combine lang kombon mata mabre kim ni ki brio ka long ke ba kedon kemensim ke kemensim ke ban syakri kemensim ban bah ban sebun ban perkhat nam tepai ba dan nak yang jo kini yang cepi belajar ke teng bapi sebuah kapor ada kini beri ke bedon ke konsen nam tano bolai konsen nam ta keduk esuk ke jenjar restom pai ba ni sia kapor jong covid ha kapor jong covid ngi tu pi kini ki beri jo ke teng pi kemjumi kapor covid kemudian memi mudah dari jar kham mudah dale jo ki sebuah ta kedan ke kemensim syakri kamasim syakri kamasim dak bha kamasim sosnai pada kejuk apa ken bat ki brojong ke bat kesian ki pollution dari hakapor covid na gilang jugi ki hakapor ki chong khap ayeng pabele kemudian kamasim kata kalau si ongka ke inde boys ka jingken tu ka blon kamasim kamdan ta pi kamende ka jing kamada kamin pol ban ka jingken tu kamdan nong le bah le miat ban mi si ban mi pe ki bri kam ka bam man bam dan ka ni tai belingam le e da time ka lo maki song khop atau pai ba mi chu pi ka jing combination ki ka num poi ne ka ban ka jing da ran ka long ka jing da ran dang ta jong ki ni live au pi ba chun sa sao la chai ka long ba ka bai mo sao to li ro dang job bap ti sao ka pi ka ta ka long ka jing da ran nam ta jong ki ban ka ta ngi scam ka ta kan long hi kum ta nambar kum ta lung ban da ni ka leng juga ngala chum challenge ki ka dong ka man job ben whatever the case kan job baik kadang boleh nomor bah aku akan long bagi pai ba jong mola jingi kem di bendu jimen toy kem dong ura la prem tengenga ma prem tengenga
Wadi ngajiram juga kalau ngejut mentoy mangam kwa mentah kalau problem ban ngam kwa kalau ban bagi pai ba mulai kedua mentoy atristem pan ngeskam kan kajingnya nama kim digi bri gibdan besim syakri pi kani ke kam ke bang ngi treng ngajong kani ke bai pai ba manga ngang somu yu boleh ojit nga belong politician ban yo bai rap pai ba papi bidon ni kalain kai ke benda basa ngi don kam somu yu boleh yo ni ke kam don bun ki bangalap dong ki don bun mentah ki dapat dong ki correspondent ko mapi ki bakwa mata banwan syuk ban join mata syakani ka kam ko jepi kimi olah ngoblay kalau scarcity of job don kam kalau lebih limited teraje film lah membuat ya berhak sebab kam penjon jam bon bakwa penjon bat si John bon bakwa lagi channel don lan dekai ke badon kam ngale jo ngapi so ka ban dan ngi la ngi songo ngi ngablay songo imi mla ai ni kam di barit tam kalau nong tong syukidar ngala bani mata ngale jo ngale tong debat taksi lalu tong makanik de doju ngasongo pikitan gi ngasong komen kita ngi don gi brio basa mulai di tang gi daju yo yang songo yo boleh ma boleh mom kan ka kam ga banda kali ngatai sejar yo sing songo pi ka banda ba songo mon ba bagi songo boleh yo plan de brio songo dan kam banda peroi pi ka no kam bang treng do kam ba songo nga songo ta daw kalau gini abang ina songo boleh nang play ka lande mat kum ni pi ga balong mataro gi brio jong pti sok mi obala amde bala ong berhak di snai jong boleh ngam don bor ang basong manganga si pi mana khamat juga boleh lam ki berkhoj ban community kan long ba ki berkhoj kim biang ma boleh ngadi brio basine aku boleh boleh sibun ba kickbox ba pin wan pai biang jar fly kum ba pi la so tikna han ko ta